kini jingle juga jingdon, kini kejikeng atar juga jingle juga jingdon, pikir na ya kejik atar kejing syai, dengarkan ni kaya kalau hajan, priang na Jesus Christ, yuan berpindah sepiku kipada, bablain satang ya kini kepertai, bablain satang ya kini kepertai, kenapa priang na Jesus Christ, di tengah ubah api terkandung. Takkan penang, ditang mau ubah ibu takkan penang, berpengat nak takkan tujuh jeng, priang mau Jesus Christ. Kini kita syakti merah, hak cingdi pembuat, hak kino kita syakti merah, kita sultan lawan betul, pengkon, pikwa banlai, ini pilih ada kabar lejong, pernah, pikwa banlai kiri cingdi pembuat, pilih ada kabar lejong pernah. Priang mau Jesus Christ, pendengaran priang mau Jesus Christ, ngalah bani kita ki baro, pemerintah nak kabur pengen hanya, menterawi bisa kipada, betulnya slow, Jesus Christ yang ubadat nak jeni. Priang mau Jesus Christ, nomor lawan kenang sekini kepertai, bentuat yang lebih nak tujak ding. Priang mau Jesus Christ, kan mau rasa ulaba yakipot kijongi halar keding kena. Ulah kedi kejing pang kejungi, kejing crow kejungi halau keding pernah, kejing nyale kejungi halau keding pernah. Ulah kedi halau jong, ulah beli ke senam adu ke kiri, adu kecat nak bentak ke pop kejunga jempi. Priang no Jesus Christ, nomor Jesus Christ, ulang ke limpi sokpa. Pernah beli direct show beli klaim Jesus Christ. Priang no Jesus Christ, ubalan, uminayo beli kejingen dan cukup. Jesus Christ ulang, utah bayan hanya dari lain yang kita mau sebar. Kibriyo kilaban kita ya pria kani kepercayai. Kibriyo kilaban kita ya pria kani kepercayai. Andai ngayon ya pria one show Jesus Christ. Nomor Jesus Christ one. Utaba one hanga nanam kita na dalilo. Priang nom Jesus Christ. Jesus Christ wiya ya pria. Ko kita da ko kilang kemilang pa kikna kisama. Priang nom Jesus Christ. Nomor kapor kala hajan. Nomor kahima kajung boy kala hajan. Priang nom Jesus Christ. Nama kani kecing prosnio, kata prosnio nangaru, kani kecing gua juga ni kepercayai kah hajan, priang no Jesus Christ. Naru am snow pulai kata kecing prosnio kejana, nangar nak kita jeng jual ada kalau ada pro. Priang no Jesus Christ naru lang kalinti sa kupa, priang balik direction play. Kini kita sakti sakhumru, hakecing di kita ile dak kabor jeng lajeng, kod kerpa dia kerten kejung Jesus Christ. Utah bakot kerpa dia kerten kejung Jesus Christ. Jesus Christ wong ang penenyo. Kod kerpa dia kerten kejung Jesus Christ. Play kita penalay kita bahang Jesus Christ. Pengalay pot kumbangar ngalapan map. Nang tramay kita kejunga. Undang siya mana bala ban pikiyay nga. Reitang mami bala ban pikiyay nga. Nomor Jesus Christ ulong nang pikiya. Ulong nang sispa. Ulong nang penen jonga jongpi. Priang no Jesus Christ, kadamla haki brio, kabala hagle, nak ciri mayaru, brio yang along brio halor kade baro, yang hatu dan kabala banga, hagle kabala le, priang no Jesus Christ. Pilaj nak kini kecil sakti sakho, kita bangun yele, betul bering merau sepi. Dapat kuliah mau lokas kanang dapra, kadhat dapat kendai, Jesus le berpola itu brio pasang kusye dak. Hakato kasnang kadara, utul brio basong kusye. Haba pipulian nak kitab jeng lokas kalnang da prakar kot bakandai. Bau tu brio ru, ulah kuah balai nuat nak kita gig, no tu banman, ulah pela kun. Andai Jesus Christ, wan satu kasnang kadara, bentola tu brio. Utul brio, unsong suah kasnang, katu kasnang kadara kandai kasnang, kadai kajaka kabadan nakalon jingtep. Ulah song nak lon jingtep, hayon rum song suah. Kasat turun pungsyo, ulah lingkop, ulah pensasat jala kejong kemet, dah kata pria jala kejong kemet, dah kejong besar sudah. Kunta abang Jesus Christ bawan seperti bersenang kadara, wan mare ajan, abang Jesus Christ, udah kerap haki kosi ujung Jesus Christ, wan kau jisi mau kuan belai bak lihat tanda, wan sabar thai ini sakadujak. Wan pa si kilon jo kisnan namara kata halun hanamara kata kajaka ban kilon baki ni kisnan ki ban plan kunta diskursus brio no kita kikso na tau brio habau utak su lami na tau brio la rana kisnan habau tau brio la layo la pikop janyo
kop janyo kung ta mangiru ki basate mangir kini ki priyo ki basate sakrom hakapet priang le Jesus Christ priang ki baling kop henry priang Jesus Christ untuk kop ya pi dakaburon untuk kop ya pi dakabor bapila banile bersya yau baman namar nakas sithi pilpi kalong kebaad kodas bokom baga kerten ke jom Jesus Christ ke khosio baro kandem krot ki jom ki ba habnen ki ba kendo ki ba sapo ka kendo barbo thili baro prasna bo Jesus Christ non try priang lo Jesus Christ wa ai ka bor hani ki benet baga kerten ke jom lo be ya ki ksio in rai ki psen ninjora di ki psen ki nyang rata namar ni baman ulang tang tepe hakikat kejumi dapat pilih nak kesipin nangrian kalau nang keban rio kan keba apa pun siapa kata bani baman ulang tang tepe hakikat kejumi namar Jesus Christ ulah dap job yang ni setan halal ketin tana kumta on yang ni wajib tin ulah nak ni ke pertai punya kejing jang sudah henry hana punya kejing sok priang Jesus Christ punya kejing sok hanya ke pertai punya kejing jang sudah ko kita ba priang no Jesus Christ haba punya snow ni ke jingat hakani ke jamit menta open issue ki jaga download ke jongpi priang no Jesus Christ bahini sembadu undawan saw yang ayah pi ki bangat you priang no Jesus Christ bahulaj nak kata kapung keding kaba bulai ulah tahu nak benta utu mengilek pasya ubaman ulah tahu nak benta utau nak benta jong baman on nak benta jangan jongpi henry haba tiko no ubaman hempai lang sa kapung keding pwede ito basang kusega kasinang kadara utu tin balay sa kadujok ang ko Jesu at paingi sa kadujok ang paingi sa kinhon jo kisnang wada kiksero kitiang balay sa kadujok kading kapasir kay kading kapamjulot kadujok kapasyukur ditang kaon bapungyo si drapro pinamyo priang mo Jesus Christ kapapirang donang ni kapatay kapapirang sa ni kapatay namar Jesus Christ ukroy ng mga pi kapapirang sa ni kapatay namar longtong ng pinin unang perkaya nika misiyan janga jampi onda pilaya pina siya kala kadamot namar ladai tang ban besar ikipot janga jampi priang mo Jesus Christ ko kipalba namar Jesus Christ uye jampi lawan kanang sa kani kapatay nakabenta janga jampi Dadi pamilya yang awat pi Jesus Christ umman bansa halar kading sana nakabenta janga jampi priang no Jesus Christ ulah pemi kasna nakabenta janga jampi nado nakli hado hakcat kanno kajing jencar hakado kajing Jesus Christ henry kumtawan panai kini kecipang kajing nikipap kajing kra kajing ele kajing yap kajing laba haladir ulah sem haladir namar na kajing James nam jing Jesus Christ lapin kia yang ayah pi priang no Jesus Christ namar long penem priang no Jesus Christ namar long penem ubay sisa janga jengpi pindan kam bende pada kiwai kikan pindan kam na kajing ayah gaya ng priang Jesus Christ henry sukot kepat ya ka kerten kejungu paano na kilinti baman ya no hakalinti ka batay namar pakajinglang trash ng jumiro kanday hang niya kendo nakasipri pelipi kajinglang trash ng jumi kada hapenen kani ka sajad no kani ka bang siyang mangi kani ka sajad no kini ka salin no namar kakitin jumblay rukayan bakiyay kibayi kilang tang sibit kuntang iya kini kiyay iya kajing sniyo iya kini kajing ale kini kiyay iya kini kajing soba pertay kalang tang sibit kakitin jumblay kaong henry kita kiyay kibamili kilang bam jukot nimpad iya kabening nimpad iya kadujok henry kalang kabam jukot kumpa priang lo Jesus Christ bapelat nakapong kading bapene syuki kipadba yakani kajing pra kajing ala kapipiyot no namar Jesus Christ udang iya jabi priang lo Jesus Christ udang iya jabi unwan ban ma bikipot jumpi unwan ban sait yikutu kapot jumpi wala pia le kanu kakam kadasniyo baki brio kanu asu ban ma bipi henry wan su Jesus Christ wang tabu wan sanga nganam kenpat no dalilo priang no Jesus Christ wan su Jesus Christ pidan ke problem
Christ. Namar Jesus Christ ulong ka jingsay. Ulawan si kani ka pertay juni kalong ka jingtom. Kababang manawasin syari kani ka. Yani ka pertay ka juni. Kalau ka jingtom tagaraw Jesus Christ ulawan si kani ka pertay. Namar ulong ka jingsay. Henry ki brio pa kimpidang ya ka jingsay ka jung Jesus Christ. Priang na yu Jesus Christ. Wapine syo padari ki donor ki jung pi. Ya ki jingsay te sakho. Wan sini sikmat ni kwang ni kloben pendoya pi. Ni kloben pendoya pi penlat. Nak itu kijing sate sakron, kita pergi nak kijing ele, kita kumno wan sini sekemat ni pendoya pi, bapunya priang yu Jesus Christ kijingem kijingpi, nomor datang Jesus Christ baik kijing suk, Jesus Christ wong ngelek na berpikir aja kana kabenta jingpi, ngan wan pat ban simpi haladi, onda ngelawan ban simpi haladi, onda lawan ban simpi haladi, wong hakajaka mangangadon. Dan hati Princess Temat dan ia dalang dan Jesus Christ anda nilalit na kani ka pertay ni kibrio kani ka pertay kani ka yung siyang kasa ngimensa kani ka pertay nakababulo ko baka jingyap kagantang sisin nagdang takan wan ka jing besar priang no Jesus Christ penyesok na yadi with Jesus Christ bapinyo yakihima ublay bapinyo priang yakihima jungbay nama ni kemen ru bang iyo ikadi kahima jung play dan la application mano ru hakani ka percaya dan la ban piki da jagi tamaki ki dang pra ki brio ki dang yap aba jagi kajing accident kajing yap kajing ki tamaki ba sirke treatment ta sakari Russia ban Ukraine binno ka tamaka sedang nadu tikipor hadu mentakan kut balai bakiladon ni kani ka United Nation kadi kari ka penyesok ya kan gari ka bakitra henry kamla ba ng penyesok haba kari Ukraine bakar Russia ka kri katama kani ka United Nation kamla ba ng penyesok takada betang Jesus Christ ubaya pi ka jingsok ka basisa ulang ani ka petul binyo ka jinginjar binyo snow sa pangkit pinagi tama kahima kanyang ele kahima kajil penrio kikon ya kikpa kunta doang aksni bakado kibrio kindon ta kibaye nya jam kibaye sbai kamar baye tanya kaspa kibaye sbai kibon burami kikpa kiba snowman kunta priang no Jesus Christ habang ipeja kita kibon Jesus Christ wong kalajang ilahi laki jom kikmat bangenta kibrio kidon ta kibaye tanya dia kibaye tanya kaspa ban baye ya kajing dia kujong blay ki tanya kaspa kiklet new blay kipo shakundong new blay kada priang na Jesus Christ nomor Jesus Christ wong piluwag siya ka hima kajong blay bade kiyay baron sa alang tam hati wag siya ka hima kajong blay Jesus Christ wong kay wagkusay kay pindam kay pindi kay pungkot kay pingpong wong pegi kisim beneng pegi kisim kimya tay henry blay bak beneng ubsay kisim wong kamko na pili ka misim jumi kibrio ni kalau ka misim ka pakordo kunta doblay wong bakawi ka misim ang kwa bakan jadno henry ka nawan sakit kaya ka babot kunta priang na yung Jesus Christ bapinyo ya kahima ka jong blay Jesus Christ ulang tahun nang penyesok yang ya pi Ahmad jong blay priang na Jesus Christ ko kita ba dapat puliru na Matius tanong ka ba arsa kadkat ka balatwar ka kren syai hatu ka kren ka pansiu sa pangting gambor wong ba hadapi pangting gambor wala kilong baksisa tutip pakaliyor kalahajan kung tama biru wong hadapi kiyay hakan ya kepercay tutip walong akan jingkang Jesus Christ minta walong akan jingkang uti dia kidonor kijumpi plina ya kadonor kijumpi bang Jesus Christ wa umyo ban syang hakan donor kijumpi bon sensari kadonor ya bon sensari kajingem kijumpi bepinya de akan jingsai on syo akan jingdom namaru blairu wa artli Wai ka man kepala lut Ublay juru di blay banju pendor Wai ka man lalu Hatu pipriang
hatu pijiat ya kalinti keluar dia hatu pijiat dia kebakem kalinti habang ipet brio habang ipet brio kalinti ipet kabai biang kabai keluar henry kaya lampan sekejinyak kata kadi kalinti jong kapok kabai lam sekejinyak henry priang no Jesus Christ ya no kalinti kebakem wala kijing kijing sakren ben kiai kiwan apa priang Jesus Christ wag ngaru nama dia kita habang priang Jesus Christ ngasak keren ben ya kibreo bang nama Jesus Christ kiyong yang anis no hok kiyong yang abang snow hok henry nga pangas ngabeg ngadway na gumta juki nomor Jesus Christ lang iya dia kinong sion jumpi dway na gumta kibat balas niyo yapi kirkul gitu kibat tem yapi batinyo kacingsok hapunay kunta habang ngayan na sakriyo Jesus Christ ngalong hadu kumnikis ni mata na sakren ben ya kibreo bangagok henry ngampet singapat ya kibreo henry ngayo apa ni kamisin kebasok nomor Jesus Christ ladan apa jonga mata Jesus Christ ladan hamni siang bang pelipat yak kebat kibat kencam siang jongi puna bani yo onda peli kebat kibat kencam siang jongi Jesus Christ ladan hamni uang badna hamni Jesus Christ menta priang no Jesus Christ unaya pikabor bapila banlayun nakijing sate sakon juga jingdi juga kiat jingdi jumbrok kini kijingdi bapen sniyo priang no Jesus Christ bapila nakta kiai baro nama himla balehi da kabor ladi bapila nakta kijing sate sakon henretang Jesus Christ bapila nakta kiai baro mangaru ningkong ngali ada kabor ladi magkuano bang lain na gini kising sate sakon nga ningkong ngali ada kabor ladi henrengan wa habang priang Jesus Christ nga suwi lakay hibig kito kijing bui basniyo suwi lakay hi nga ingo yublay nomor bola ayo kun bala kamar way nakabenta nagbanlong kakuna nakabenta kitap jangan jumpi ko kita ba priang na Jesus Christ nomor wi aja pi nomor Jesus Christ wala janwan priang na Jesus Christ unaya pi kacing sok kabasisya hamne ka pertay punyo kacing jinjar sudah kundau Jesus Christ ulang hamne ka pertay punyo kacing jinjar sudah henry yang hanya punyo kacing sok priang no paiba Jesus Christ priang no matu punyo snowy kani kacing elap kujonga namar kani kacing elap kujonga yang kani kakitian kejong Jesus Christ kadang kabor kejong belay ban peniem tang yang apa prai kani yang kani kakitian kejong belay henry ban peniem ru ya pi kibayo snowy kani kakitian kejong belay priang no Jesus Christ bapinyo lek padu sakit hima kejong belay namar Jesus Christ wala janwan wan sikhat gitu giba sate sakro hakijingdi gitu giba sate sakro mak hakijinge le wan sakmat ni pendoai nakabenta jupi bapin lain nek itu gijing sate sakro giba baman wala sinsare pi namar Jesus Christ unong tu wantang bang tu uwan penjot belar penyam no sendon pet habang apet habadan dan bayar brio hasinong jong idan we brio bayar nakajing dikiat wala betei kong senan habang ale dan pet itu brio ngai go ngapakan merwe ngong trai ngai ngo bangla pendem ni kamasiam ke jonga lada klem pendem mamei kamasiam ke jonga hantu nang pasai ke ngan siap kendit kumbayap ulu brio klem pendem ni Jesus Christ siap kendit ngai ngo shay play ngong trai jisu ngai ngo shay me trai bilawan pendem ni kamasiam jonga bila pelai yang anak kita kicing le na kicing tu na kicing sate merah hal paman ngai ngo play menta bola pelai yang anak kita kibasirkai Ulay yang at kabor pakan yang hangni on nakajingla jong andre kabor kejong minsim bakul kun Jesus Christ uang lada piye janga tu sumari ki hukum ketika ni ketian kejong blay sumari kan ni ketian kejong blay tu Jesus Christ uang nandoi hukpa don praya pi pada way unong petingan udah minsim bakul Kembang kamsya bersusungsip tengah kinyam kirukon Priang na Jesus Christ kanyang kemelawan pentul bidang ibi Kikmi kikba kimelawan pentul bidang ibi Usana lok kemelawan pentul bidang ibi Henry tang Jesus Christ upan pentul bidang ibi Daya pi kakacingin dan cukup
pedang na Jesus Christ. Dia labi gini ke gospel ke jung bluru. Nama bagi kuat dan pidap yepi dan persalang yepi. Kibarang sate sakron haka jingdon. Oh pria carum seneng. Piongam judi gini jingdi basnio. Henry pidang pad kapot. Nomor kapot kalahir peteng nadu kayam badwadam. Kapot kalahir peteng nak sinong rum kaum. Baro beriu la lepat. Baladu lenoy ke puram ke jongblay. Kunta pedang no Jesus Christ. Un sai ke kitab ke jongpi. Un ma ke kitab ke jongpi. Mentau Jesus Christ. Udang sian udang mentau Jesus Christ. Udang yayu hane hapneng baru blay udang sa ini kitab ke jongah jongpi. Udang yak saja bentar kitab ke jongah ke jongpi. Hau kupa. Kunta pedang no Jesus Christ. Narumah suo mensang along tau brio bapop ubah syate sakro mak jingdi henry mentara ke bor bagi jing ayai ke jong mensiam kur menjeng hanya ngayang ngene pensno lang ya pi ko ki hunan ko ki para baye one show Jesus Christ priang yo Jesus Christ ke jing ke jong pi pin la lu nek tu jing syate sakro ki ba man ni ute api kidan ki ke jing syate sakro ki jing pra hayang sam ke jing ya pechilok katu baru di paman bate bakun kunta pedang no jiskun punyo ke jingsuk hau nomor jiskun wa ke jingsuk api kani ke pertika ada ke jing jar suwa ka pedang no jiskun ha ke jingem ke jengpi pedang no padba ke pio snowy kani ke jingelap ha kani ke janmet ke bamenta nganget pio snowy kani ke jingelap bang jiskun ulang uju menen menta bet sidu kibam cukup Yundai ban mani yo tu Jesus ubaya ndengin mani yo Jesus ubami pat ubalakum de kabor ke jongblay nda pipuli nak ke kitab jing pentau kalenong panikong nda pipuli tu kalenong panikong kajing ipau yones yo ko librio ui yo Jesus yones ipau yo Jesus balakum de kabor ke jongblay habal pit kisni ojo kili pembu nyo lang brot kat kalor Kikbat jemu, kum kituliding. Nakasintor ke jemu, kami nak walam dari yang serti penat. Uprong dak jingda sedem dak kesyar, ternong dak jingda sedem kesyar. Kiksat dak kirnong kibatang hakading. Kibapen pernah batang hakading. Kuntang di ben mani itu Jesus Christ. Ubayones hipa kitab jing pentau, utu di Jesus. Ubalakop ya kabur ke jongblay namar bahag kerten ke jong jisu ko se barakan dan klub kami kay haba piplay ke kerten ke jong jisu kami ka wa lamba yang serti kadong ni gitu kibrio kibarang em hakapot kibarang em kapinya klap wanya kasiem wanya ka kren ke jongi kapinya klap wanya ka mesiem ke jongi kapinya klap kuntana ka sintor abang iplayu Jesus Christ kadang kebor kami kawai lamba yang senti penting ya kita gibri benak syate sakro pan gibri benak syate sakro mampang man nimdai ban mani yang Jesus Christ tanga akidor haki station re Jesus Christ sunday itu Jesus Christ sunday ubal akut dak kebor ke jung play dak pulih nak kitab jing pentau kalenong ke paningkong Krisasiannya kata bau Jesus Christ udah itu berlaku dah kabur ke jongblay priang no Jesus Christ unaru ya pi kabur dah lalu nak kini kecing sate sakrum di baban mana late ya pi laring merau ya pi pilatai bane mane kapop henry pima nama pi pilih dah kabur ke jong priang no Jesus Christ un pelaj ya pi nak kita kecing sate sakrum un pelaj ya pi na ya pi kecing sok kabasya priang no Jesus Christ wan sungsit tangan ka jing sungsit niam tangan ka niam kerukon kai henry priang yo Jesus Christ nama Jesus Christ sulam seni ka pertai ukaman bantau ya ka balang katolik ukaman bantau ya ka balang pres ukaman bantau ya ka no balang henry Jesus Christ sulam seni ka pertai uwan ban pelong sinran ya ki brio uwan ban pelong sinran ya ki brio ki bangai hau kumtaru upaya ni nakasitu jung martos uang kilat sa kapertay bagyalab ya ka gospel ka jonga ya kita gibanget enten tes en pedem henry ya kita gibanget en pedem upaya yang
ikti kibapang kita kin kia. Priang na yu Jesus Christ. Priang yu Jesus Christ ka jingem ka jongpi. Priang khot ka ta yu Jesus Christ ka jingem ka jongpi. Anda pila yu Jesus Christ ka jingem ka jongpi. Pinsa doi kibriu kinyo kia. Na gitu kicingtang. Kibriu kinyo kia. Kinyo layo nama bapila ben yu Jesus Christ. Priang na yu Jesus Christ. Priang na yu Jesus Christ sama. Wai ka jingsok. Kapasisya hani makani kepertai ka ay hani ketingjar kege kijingale hani kepertai kanang mi kisnem kanang snew kani kepertai kejongi kanang snew hendai priang na yu Jesus Christ nomor Jesus Christ wajangan warman syau yang iketangek untuk priang na yu Jesus Christ betunan saya kani kejingrong no pia bangsa kita gibriu gibasaya kejingrong no kin hamma di kajing jinjar ba hani ka perthai kabapan jujana bi mendanglong ka perthai ka ketian nu blai ka kerennya kata ki hamma di kajing jinjar ba hakani ka perthai kabo blai sa piano ki hinyau tu ki piang kajing beter kabawa piang na hanta kitu ki brio ki bamnek itu ki brio ki piang yang Jesus Christ entah piang na Jesus Christ yasong na badu bapinyo nakajing sok bapinyo bentalan hangta kajing ramno kabau Jesus Christ usawan bansyaw yang ayapi bapinam hama kita kajing jinjar ba hakani kepertai kebansawan sikani kepertai kita piang na yang Jesus Christ ulang nang peniam jempi ulang nang penkia jempi ulang nang fispa jempi Jesus Christ piang na yang Jesus Christ piang na yang Jesus Christ wan sikmat kini kebisakte sakruan haki jingdi Pikuah balai nanda kijingdi Henry wan syakmat Yang pendua ya pi Bapinyo ya kabor Bapinlan na kita kijing Jing syate, jing sakron Dara Priang na yu Jesus Christ Tang ini kempian ni Ngapin pena ya pi Nanek Bapin priang yu Jesus Christ Namar kani kapor kalahajan Kani kapor kabakot kalahajan Priang na yu Jesus Christ Tang ini kempian ni ngapin semua syapi Nangek ko tipat ba Bapin priang na yu Jesus Christ Bapin iya na kini gilinti kibarem Priang na pinya na kalinti kajing syai kajing Jesus Christ Tang ini kempian ni Kublai sebut Tinggal berikut na, ia jingelap jengi. Kalau dan mana ki bapang ki basitam hilak benuan syakmat. Itu dua ya kerteng jong Jesus Christ. Dan na pedang jong pi ki bakok benle ia jingkela ka pemut. Pak ben IT ia jingel. Wat le ran wat ai. Ka jingle ran kan pat le pi. Warai ron men setan un te pi. Pimle ran ben le pop. Andai berai pimle ran benuan syakmat ban kela ka pemut. Kajing ran kajing syakti yang gawan ng baman. Pacu abang yang penkot. Manduai nang ni pi kini badan. Kijing pang jing sitam. Kada fidan hangno. Bo ya kikti. Hagi jaka ke bapipang. Layang ni ban sakhi. Bakadan kabor. Haga snam jauh Jesus Christ. Bakadan kabor. Haga jing ni pat jauh Jesus Christ. Bo ya pi. Bo kikti jang pi. Hagi ni jaka ke bapipang. Ini hukum ni itu ke jingpang dah ke jingat kan kena. Tuah Yesus wanget kintuah abang Iwan ban sakhi kan ka kerteng jong ni. Ka kerteng ka badam bertam ka kerteng ka bakhram ka kerteng haba ka baro ka khosi gondam thli jung pla. Bau Yesus Kristus ulang tuai. Ba itu ikan ibaran ke jingpang sadam. Wa hukum ni ka jingpang sadam kan kerja mata kerteng jong Yesus Kristus. Wa sakhi nang ni. Ya kabur jom mensim bakhoy. Kata jingpang sedang menghukumkan kenuria. Itu badan kajing kata akhli kamai green. Nah hukum nang ni. Bo ya kita dah kajingat nang finlang kia. Kabau Jesus Christ sedang wan jika pertai. Wikai kesenangan bakin dua iki bapang kin yok kia. Ban be iki ksut. Wasaki nang ni dah kajingat agak bor. Jawa jingni pat jauh Jesus Christ. Namar ya kabar bayi ikhtiar wa ai hu pada hukum ini. Kira-kira ni kebadan ke susate.
hagi boy jong bonman bo yagi kitu yagi syadam jong fi ya ya kai ga filale ya ga pop banga hukum nang ni gitu men simpanan kini bulan ka jumpan kan sang aduai ba filio khia nang ni bo ya ga kitu da ga jinget ngam long khia ni gitu jumpan kan sa ka jumpan gastrik kamla te fi bo da ga jinget na hukum nang gitu jumpan gastrik kan dulai kerja ketan yang Jesus Christ, yang sakhi yang Jesus Christ boem, ni banyak belani pada rejikta, lawan berkhianati, bakum jual lawan pelanjoi. Lalu bela Quran fi mesti makhul Quran da finwan chakmat. Berkelah kebanyakan buat leran, ni nak rejik long niam, ni nak rejik song niam, ni nak rejik syakti, wan chakmat. Ini ibu bela udan kabor, sakhi udan hang ni bagi mentah. Kabor jong mesti makhul kedon kerbarang Quran. Nam slow amran. Batrai ya kerten jong Quran trai Jesus Christ. Kamdei bang isurai. Tang hikisau kenro. Rai pentau ni sakhi sisa ya kata kerten. Ai bakanong ba selong. Sa season 4 kan top ya kata nang ba kabalan ka revival. Amdei gad nang ba kabat penkumas nang. Amdei gad nang ba kabaya om snam. Rai gad nang ba kabau ra ya ka jingsok ha kerten jong Jesus Christ barang ni kanang ba silang sa season 4 kan pikir da gospel jong Jesus Christ bom sure ba ini sunan prapo pesan kita lek jiesen arai ba kita ki prapo pesan kita long sisa ki sakhi jong Jesus Christ om ki ba syuhid niam arai ki ba iet sisa yu na do ka donor dan perkotno ya kan ni hamni bang ai ka buram ka jinero show Jesus Christ ai ka buram ka jinero show blai pa bo mesti makhut bo ai ka ni kalat bangin plan show ba ka kut ka show ka ba kut kanja ai ku blai ikti wai basrap bati bayat nani surah ha ka kerten wa kyang cham jong Jesus Christ nang penem amen bat amen